سل بنی اسرائیل تپوسو کا د بنی اسرائیلونا کم آتیناهم سمر منور کلی دویتا من آیت بینا د نخو سرگندنا د نخو کارونا د نخو ظاہرنا ومن او اغسو کو یبدل چی بدل کی پنا شکرائی سرا نعمت اللہ نعمت اللہ تعالی من بعد ما جاءتہو رست دین چراغ لے ویدتا من بعد پس داغینا رست داغینا ما جاتو چراغ دتا فإن اللہ بیشک اللہ تعالی چدے شدید العقاب سخذاب والدے زین للذین خستکڑی شویدیا کسان تا کفرو چی کافران دی خستکڑی شوید للذین کسان تا کفر چ کافران دی الحیات الدنیا دنیاوی جنو دنیاوی جنو تخست شوید الحیات الدنیا دا جون بیکارا دا جون نزدے دا دنیا ویسخرون او دی ٹوکی کئی من اللذین دا آکسانو پوری آمن چی مومنان دی ٹوکی کئی مومنانو پوری والذین آخلق اتقو چی پرزگار دی متقیان دی فوقهم دا پاس بئی بر بئی یوم القیامت پروز دا قیامت باندے پدوی باندے واللہ اللہ تعالی چی یرزق رزق ورکی من یشاو چی چالو غاڑی بغیر حساب بی حسابا بے شمارا کان الناس هو خلق امتا واحدا یوڈلا پازل کے یاد آدم علیہ السلام نے دنوح علیہ السلام پورے یوڈلا کان الناس هو خلق امتا واحدا یوڈلا نو اختلاف یوک فبعث اللہ النبینا نراولی گل اللہ تعالیٰ پیغمبران مبشرینا مبارکی ورکون کی زیر ورکون کی مومنان اللہ ومنذرینا او یرون کی نمنن کولا وانزلا راویلی گل ماہم دویسل کتاب بالحق دحق دپارا لیحکم چھ فیصلو کی بین الناس دخل کو ترمینزا فیما پاس کے اختلفو چدوے اختلاف کر لے فیما پاو خبروں کے آ مسئلوں کے اختلفو چی اختلاف کر لے فی پاغے کے اور مختلف اختلاف نو کرے فی ہی پاغے کے للذین مگرہ کسانو اوتوہو چی ملاو شیو ورطا اوتوہو چی ورکلشیو اغویتا کتاب من بعد رست دینا ما جاتم البیناتو چراغلیو دوتا واضح دلائل واضح دلائل ورطراغلیو سرگن اختلاف ولیو کو بغین زد وجه سرکشی د وجه بینهم چیدوی ترمینزو فهد اللہ اللذین نو ہدایتو کو اللہ تعالی اللذین کسانتا آمنو چی ایمان راوڑیو لما دا خبرو اختلفو چدوی پک اختلاف کڑیو من الحق دا حقنا بی اذنی پخپل توفیق سرا پخپل حکم سرا واللہ اللہ تعالی چرے یہدی ہدایت کئی روانی پہ ہدایت باندے من یشاو چالا چو غاڑی الہ صراط مستقیم لار برابر باندے لار برابر تا ہدایت کئی چالا غاڑی آمد سبت میں تاسو گمان کوئی انتو تخل الجنت جتاسو بجنت داخل شے ولم آیتکم او تروس پوری ندر آغل تاسو تا او لا ندر آغلی تاسو تا مصر لذین واقعات حالات دا کسانو خلو چی تیر شوی دی من قبلکم تاسو نبوخوا
مستهم الباساو رسیدلیو دو تسختی والضراو مرزونا وزلزلو او دوی جڑکولی شیو حتی تردی پوری یقول الرسول چی اوی پیغمبر والذین واکسانو آمنو چی ایمان راوڑیو ماہود دسرا دے پیغمبر سر متا نصر اللہ چی کل بی امداد اللہ تعالی اللہ خبردار ان نصر اللہ قریب یقینا امداد اللہ تعالی چی قریب نزدی دے یسلونا کا تفوز کے استانا ماذا ينفقون دوی سشی خرچ کیو پچا خرچ کی قرر توای مانفقتم اغجتا سو خرچ کوئی من خیرن صد مالنا فلیل والدین و مرپلار باندے مرپلار دا پارا ندا پارا دا مرپلار والاقربین او خپلوان دا پارا والیتاما بے پلار بچو دا پارا والمساکین مسکنان دا پارا دا غریبان دا پارا وابن السبیل و مسافرو باندے مسافرو دا پارا مال خرچ کا و ما تفلوا چکوئی تاسو من خیر صدنے کملنا فإن اللہ بیشک اللہ تراچلے بیہی علیم پایبانی پودے کتبا لازم دی علیکم بتاسو بان قتال جنگ کول جنگیدل جہاد کیا وہو کرو لکم و دا بدگنی وہو کرو لکم آغا بدخکاری تاسو تب طبیعت کی بد لگی تاسو تا بدگنی تاسو آغا یعنی پر طبیعت واسا نزدیدان تکرو چی تاسو بدگنی شیئن یوسیزو هو شر لکم وہو خیر لکم اب ساسو پر خیروی واساو نزدیدان تحبو شیئن چی تاسو مینا کوئی محبت پر کوئی شیئن دیوسی سراو هو شر لکم اوغبا بدوی استاسو پارا شروی استاسو واللہ یعلم واللہ کوئی وانتم لا تعلمون تاسو کوئی گئے اللہ ساسو بخیر و شر کوئی تاسو بخیر و شر نہ کوئی